abantu baminto inje tukangu sport just south yere Nyamira Kisii and Migori County yengo batebinga chi mukutano twabatalero manene abagosori baru chisema chichi county chitusatu kurwa maoni yabo nanga twaragendere byane sport na ninga twara kine sport kya athletics kwa athletics kenya mbiamono pale de foramu twara mawaida abo abana bajya tubabikire ese mana bo muteba magana ba mu tubabikire ese muteba chiko gitagimike ese muteba magana ya usangirirwa gane Nairobi iyo anyara kuri ngirengi ya cyoroka ligi ya ngaka twakwana n'iki sport ikikini ese yito na ikikini kikawuti cyito tubuna Nyanza South aseno majama ni twatebirenga ya kikawuti cyito kirigeriye abasori yaba bakumire and abantu bawutuga kimbero tota bawuturitaya ababigeze ki constituency ibanyare kuna kuriya abana barabatumyoka nane batebereye serikali ki county cyo na umwanura kwa se facility kwa usikumeye kiwande kideka kwa usikumeye skulu yenge kwa nyuwa abantu abechi sport bakora sport nduma ndinga barato kila kitu twabikire ndu athletics Kenya tubone county government au nyaro konya abasore bakutaya ngana yawe yesu kuri abantu bonge niko batagete abasore batagete facility kitoke na no Nyamira nduwa the stadium up to now na saini korana tuna jaji mara yesaliwe na chirike ambayo kulitaya bakole gasi sponsor kake watu akiyeti deployment watu awekire gasi atoke kwa tayari na babu ninge serikali ya bakonya banyore mtoto wake inune federation ni kimo kusinde county government and mu party ni ngo katimu kasi county ile ya Kisii mai da sport kwenye nchini developed no cha nchini fully developed bora chuna kwa developed kwa county government tuna watu sport but the frontiers now the public the members of the toko kwenye yake atoka na ngora wangi kwa the county government kwa sababu ategende lakini toko moja wa parliament kwa constituency 2% of sports development they want to put into use more especially athletics kera athletics na umusi ara nyari kwa nyora ila si nyingi na no mupira kwa magoro sport ya wana watu wa na ile nyingine kwa research na mupira kwa magoro wa nyaruka kwa abana waita bakusia abantu bamaswaka n'ikitsi cyese kwa kwa dora abantu bakwate muri wachundo babete development fund ngana chikonye figures constituencies with top class talents in their areas wards some county well yeah to affected sana kwa Nyamira tu watu Nyamira Greater ya roja kumuleka kitarikisa ibere mutinyo tano lakini jamii ongeza kwa corona chimbero chinyinge chikatenera alitolewa mwa mtu naje ule ile tukwatirane kwa protocols na leo tabia watu wa mitoko wale sana majika ya corona kera na ara kera aleto ko na ya aleto ko musane kera chimbero cha abana balo choma bachi chimbero twara kwa Kenya kwa chinyinge kwa netwe kule ile twajake tukata chimbero chikumyo kana mira chitakira na isatu mutinyo wote chikobule mera Greater chuja kera chimirate paka ikonge ikiwa serikali ya wasori wa bakuru bali barona ambe tuligia baracha bajya kera bachire sitwale kilomita ngana yawe mwali na yawe chama mimi yo na byo abantu litanga ni kwa beso kina kama ni training yo kumyoka ya wewe sana ngangwe kwa na kama tabia kwa sori ba masako
ngai no ni wesinga bali ke tukene ko mena chingu chumo bere kira masakora ke sadia maisha ikiaga na doping ne kanile iwa tuna ama kusii na ndicho ni ajaza South Yos to attempt the no to doping ndio sura watu amanyenga na mama na makuara masakora na mono ye kuna chomo ngumu kwa wengi ndio masakora kwa hiyo tetrende kwa watu wametoka kwa